Nadam se da ste se svi osvježili i da možemo krenuti dalje. Pozdravljam vas s našom drugom temom ovog panela. Tema je ljubav i granice. S nama su danas Sanja Kužet, voditeljica, ja slobodno mogu reći i majka trojice sinova, Lejla Filipović, poduzetnica, majka dvojice sinova, ja namjerno sad ovo naglašavam sinovi, vidjet ćete zašto, Jelena Holcer, diplomirani pedagog i osnivač škole za roditelje, autorica brojnih knjiga za djecu i za roditelje, majka dvojice sinova, evo, moram to reći, Ružica Maksimovska, urednica časopisa Portret, majka trojice sinova, i sad smo ostali ovdje, Natko i ja, koji imamo kćeri. Natka ste već upoznali, on je specijalist radiologije i kažu da ga djeca u bolnicama obožavaju. Dobrodošli. Ja sam naravno na ovom tabletu nešto stisnula, ali to ćemo kasnije sve popraviti. I sad naša tema je ljubav i postavljanje granice. Pa bi ja prvo Jelenu pitala koliko ljubavi je potrebno? Koliko ljubavi je potrebno dati djetetu i koliko ljubavi je potrebno nama u životu, evo nama kao roditeljima i djeci? Mnogo, da ne kažem previše. U našem narodu postoji neka rečenica da će mnogo ljubavi razmaziti decu. Duboko se ne slažem. Deca postaju razmažena ne zato što ih mi mnogo volimo. Naravno i razmažena deca su voljena deca, ali ne postaju razmaženi zato što ih mnogo volimo, nego zato što ih tretiramo kao neke wunderkindove, kao da svašta nešto mogu, ne poznajemo šta oni zapravo u odnosu na svoje granice zaista mogu da urade. I onda nekako čini mi se da kada ne postavljamo granice, tako deca postaju razmažena, a ne zato što ih mi mnogo volimo. Naravno, postoji sad koliko ljubavi je potrebno, nema viška ljubavi, nema preterane ljubavi, ali da vodimo računa kada volimo našu decu, što mislim da nam se svima ovde podrazumeva i svim roditeljima koji su ovde prisutni, svim roditeljima na planeti, da svi volimo našu decu najviše. Nama se podrazumeva, ali meni je uvek pitanje da li se podrazumeva i našoj deci. Kako će da se podrazumeva ako to nismo dovoljno jasno rekli, dovoljno jasno pokazali? Ja ako kažem mom sinu, ti si tako dobar dečak, ja mu nisam rekla da ga volim. Ako kažem ponosim se tobom, to je divno, ohrabrujuća rečenica, opet mu nisam rekla da ga volim. Tako da mislim da pokazivanje ljubavi znači da budemo otvoreni, jasni, direktni, volim te. Simple as that. Znači, nije dovoljno samo pokazati, nego treba to i reći. I reći i pokazati verbalno, neverbalno, kako god. Sjećam se jednog aforizma, kaže, kad sam voljena, želim da mi se to i kaže, jer svijet šutnje dovoljno je prostran s one strane groba. Tako da, evo, baš to je to. Stalno govoriti volim. Tako je. Jel da? Dobro, sad me to podsjetilo. Evo, Sanja, molim te, ti imaš 3 dečka, 3 sina, eto, tako ću reći. Pa sad, nekakav različiti odgoj između dječaka i djevojčica, da li to stoji ili ne stoji, kako ti odgajaš svoje sinove i baš vezano na ovo, da li ćemo ih razmaziti, jesi li ti njih nosila, na primjer, dok su oni bili mali? Jer kažu, ako se dijete nosi, razmazit će se, ako ga puno ljubiš, raspekmezit će se, eto. Dobar dan pre svega svima još jednom. Da, nosila sam ako je to bila njihova potreba u datom trenutku. Ovaj treći baš i ne voli da se nosi, tako da treće dete zaista ima veze sa onim, da kažu, malo lakše ide i da se malo više samo podiže, valjda čuje u kući te glasove, ne osjeća se samo napušteno i ostavljeno i sad mi je čak i čudno da želi da bude u nekim trenucima sam i da se igra uz to, da naravno ja uvek privirim i nešto pevam, pričam kako bi on čuo da nije sam. Tako da svako dete ima neke svoje potrebe, ali bi se apsolutno složila sa tim da zagrljaja, poljubaca, ljubavi nikada ne može biti previše. Ja moju decu i pitam da li me voli najviše na svetu, ja njega volim najviše na svetu i mi tako i komuniciramo. Tako da, ljubav je zaista nešto što mislim da je deci u svakom uzrastu itekako potrebno, a što se tiče te razmaženosti, ta čuvena doslednost o kojoj slušamo, koju uopšte nije tako lako sprovesti u delo. Jer mi nismo roboti. Treba biti istrajan, treba imati svoj cilj, treba imati sigurnost od strane partnera i imati iste stavove. Deca će tada osjetiti da je tvrdo i da ne mogu da pronađu neke pukotine kako bi uradili onako kako oni žele, ali
ta doslednost se pokazala kroz vreme izuzetno korisno. Međutim, opet ponavljam, nekada i mi popustimo, nekada i mi majke se eto nešto raznežimo. Pa Dobro, to je sve normalno, pa zar to nije normalno? Da, evo. I onda i nekad kažem sebi, pa dobro, ajde, evo malo kao sama sebi, ne naravno njima, da ću za neke stvari malo popustiti i iskoriste oni to, ali se ja vrlo brzo vratim na onaj put od koga ne odstupam. A to je da imam taj krajnji cilj da postanu dobri ljudi, da bi bili dobri ljudi moraju da imaju emocije i osjećanja, a mi smo tu da im to u svakom uzrastu pružimo u ogromnoj meri. Da. Natko, da li ti misliš, pošto si evo, tu jedini muški kod nas, da li ti misliš da su tebi tvoji roditelji, da si ostao zakinut za to pokazivanje ljubavi, pa ti svojoj kćeri samim time pokazuješ više ljubavi nego što su oni tebi pokazivali, ili to nema veze sa spolom djeteta? Pa nisam ostao zakinut, na sreću. Mislim da to onda ima neke druge posljedice, ali recimo ono što sam u psihoterapiji razradio je da možda mi je falilo vremena za igru sa roditeljima i to je ono što bi poručio da nisu riječi one glavne i to je ono što sam shvatio kod svog djeteta. Ona meni rijetko govori da me voli, ali ni ne tražim to od nje. Ja njoj kažem da ju volim i ljubim, ali ono gdje si pokazujemo ljubav to je u igri, a naša specifična igra se zove hincanje i to je gdje se hrvamo na krevetu. Odemo na krevet i onda se tam hrvamo i to je mjesto gdje ja njoj pokazujem... To je vaša izmišljena igra, izmišljena riječ? Da, ili to je već generacijski u mojoj obitelji hincanje je to. I u tom hincanju zapravo ona spozna i grubost, jer sam ja ipak muško pa ju bacam, ono da žena ne voli kad to vidi, ali onda ju ja bacam okolo, skačem na nju. Misliš da stanemo tu da prekinemo I sad ovu priču? Ono što ona od mene očekuje, ona traži to vrijeme. I onda kad ona kaže idemo se hincat, onda ako ja kažem ne, to je zapravo ono odmicanje od tog vezivanja i pokazivanja ljubavi, a kad kažem da, to je zapravo najveći iskaz ljubavi. I kad mi kaže molim te mi napravi sendvič, jer radim bolje sendviče nego supruga, onda je to iskazivanje ljubavi. Znači, da odgovorimo na njihove potrebe koje su na adekvatan način, ne one razmazujuće, nego ove normalne potrebe, a to su prije svega igra, hrana, druženje i tako dalje. Mislim da je to najveći iskaz ljubavi koje možemo imati prema djetetu. Da smo tu za dijete u pravom trenutku. Ružice, ti si bila... Nekad si bila, nego ti si rodila trojicu sinova i u njima si u nekom trenutku bila centar svijeta. I onda kad to krene, ti si njihova ljubav, oni su i dalje ostali tvoja ljubav, ali oni imaju sad neke druge interese i više im nisi centar svijeta. Kakav je to onda osjećaj za roditelja? Добър ден на сите. Ви благодарам на поканата на ваква убава конференција на која што се разговараат волку важни теми. Јас имам тројца синови кои што се во различни години, во различни фази на растење. Најстариот ми е 17 години, средниот ми е 11, најмалиот ми е 8. Веќе на првиот и вториот роден син го осеќам тоа, односно нивното растење и преминот кон важноста на средината, на нивното друштво, во нивното одрастување. Го осеќам, но многу ми е важно што гледам дека сум направила некоја основа, односно некоја база, која што веројатно сум ја постигнала кога била помали, во кој што некои основни правила на грижа и љубов на сите членови на нашето семејство, односно да се јават кога ќе стигнат, да ме информираат за работи од нивното секојдневие, ги се уште иако се големи, да се покажуваат меѓу себе иако се тројца браќа и нели знаеме како растат тројца браќа со многу борби со расправи. Меѓутоа има некои правила, како например што никогаш не дозволувам да не се почитуваат меѓу себе, да не доаѓаат еден на друг на надпревари, сите тројца се спортисти, или кога некој има некоја важна работа, така да таа некоја база, иако се возрасни, не се возрасни, меѓутоа се пораснати, далеку се од тодлери или од мали деца, гледам дека се уште ја почитуваат. Тоа што јас не сум центар на светот, мислам дека е само привидно, затоа што кога ќе згусне секоја што тука мама, буквално на се што ќе треба од некоја белја во школа, до било што, секоја што тука првиот позив е мама, така да не се осеќам никогаш дека
Da. Тоа се сменило. Baš smo o tome razgovarali da prije konferencije, da djeca zapravo pokazuju svoju najgoru stranu, evo Sanja je to spomenula, pred majkom. A to je zato što ih majka i najviše voli i znaju da su sigurni. Eto, to. Lejla, kako tvoji sinovi znaju da si ti tu i sad s druge strane da li je otac tu strožiji, pa onda ti tu si netko ko smiruje situaciju. Kakva je situacija u tvojoj obitelji? Pozdrav svima prije svega. Pa podijeljeno dosta. Mislim, ja sam u stvari puno više vremena s njima i kad su bili mali, tako da nekako imam osjećaj da s jedne strane se oni respektiraju jako onako mene i dosta, ne mogu reći, mislim, u jednoj fazi sam bila dosta strožija, sad su oni veliki manipulatori već i onda me onako jako me slome i čim sjednu kraj mene, sad su u fazi kad se meni najviše pas veseli doma, a oni su onako ne mama i to je to, ali čim sjednu do mene i čim je onako nešto mi idu grliti, ja znam da im nešto treba i onda sam onako popustim dosta često. A u suprug je recimo u nekim stvarima koliko god mi se čini da ga oni doživljavaju onako da se više boje mene, da misle šta ću ja reći, u stvari onda shvatim da su ipak naklonjeni, da će ipak prije pitati mene, prije će meni poslati nekakvu poruku, onako više je on taj što je nekako i logično i muškarac i možda je on njima nekakav ipak na kraju veći autoritet nego ja, što sam si ja utvarala cijelo vrijeme da sam ja, ali dobro. Dobro, možemo li zapravo djetetu mi biti prijatelj? Da li trebamo ići uopće u tom smjeru da mi kao te prevelike ljubavi, evo mogu reći prevelike bez obzira što si rekla Jelena da nema previše ljubavi, ali od te prevelike želje da im pokažemo ljubav, mi postanemo njihovi prijatelji i onda oni se počnu s nama razgovarati i odnositi prema nama kao prema sebi ravnima, a zapravo treba li u obitelji ipak postojati neka hijerarhija da se zna tko će na kraju, ajde da ne kažem baš lupiti šakom o stol, ali ipak imati zadnju riječ. Evo sad, pitanje, ako želiš, možeš, da, naravno. Natko, ti si tu u manjini, smiješ. Borim se za prava iz ovih sljedećih panela. Ono što je meni doma jako onak, što se tiče hijerarhije nekakve, je da ova strogoća nekakva je prisutna sa moje strane možda malo više nego sa strane supruge, ali ono kog se doma sluša, to je supruga. I nju zovemo doma oberkomando. I onda se tu dogodi zapravo da mene dijete nekad neće slušati zato što čeka da oberkomando zapravo izda zapovjed da se, ne znam, ide van ili ide vamo tamo i tak dalje i tak dalje. Ili da će se jest ovo, a ne ovo i tako. Tako da s neke strane kao prijatelji gubimo to, a važno je da uvijek zadržimo onaj dio autoriteta na smiren način. I to je ono što bi naglasio, da se autoritet, a to vrijedi i za nas odrasle u životu, sigurno ne priznajete autoritet na temelju toga da neko je, ne znam, šef iznad vas i da viče na vas. Ne? Autoritet. Dobro, ali u trenutku kad izgubiš, evo sad spominjala sam količinu sinova, u jednom trenutku kad izgubiš živce, a ja to nam se svima dogodi, nećemo se igrati kao ne, uvijek smo staloženi i nema nikakvih problema. Ma ima i vrištanja, možda i odlete neke stvari. Ali to su iznimke, to ne čini pravilo. A ako krene sa vrištanjem, onda je vrištanje minimum onoga što svaki put moraš uložiti. Znači, ako je konstanta vrištanje, onda je vrištanje minimum onoga što moraš uložiti sljedeći put da kažeš, a ne smiješ ići van ili moraš ostati doma ili šta ja znam. I zato se uvijek, naravno da se dogodi vrištanje. I čak i najboljima. Ali... Hoćeš reći čak i tvoje supruzi. Da, čak i tajan. Ali poanta priče je da mi zapravo rastemo. Ja sam kupio knjigu nekakvu o roditeljstvu bio na početku, ona kao evo ga udžbenik za roditeljstvo i unutra sam mislio sad će me naučiti kako da ucjenjujem dijete, kako da mlatim dijete, kako da, znaš ono sve, ono, ali da se ne vidi. Kako da ju spremim u krevet nogom i to. I onda na kraju ispada da je to knjiga o ja moram na sebi raditi. Ja poludio. I onak, nema ništa, ni riječ o djeci unutra, a sve o odgoju djece kao. I tako da mi moramo raditi na sebi da budemo bolji ljudi, a hoćemo li biti malo više prijateljski ili malo više autoritativni, to mislim da je svakom individualno prepušteno, ali da se granice moraju držati, granice se moraju držati, kad se ide se spavati, kad se radi ovo, ali Bože moj, svi smo od krvi i mesa. Da, znači treba li dijete vođu onda, Jelena?
Treba. Oko ovog prijateljstva ja bih samo rekla, često ja čuvam i u svojoj praksi i od mnogih ljudi koje lično poznajem, od svojih prijatelja, ja sam sa mojim detetom prijatelj. Mi razgovaramo kao da smo ravnopravni. Ja pitam ljudi zašto? Ja mislim da će svako naše dete naći svoje prijatelje među svojim vršnjacima. I što ćemo mi sad da glumimo da smo prijatelji, gde će da nađu drugu mamu i drugu tatu? Tako da ja ne bih zamenjivala to uopšte. Mi smo roditelji, mi možemo da se ponašamo, što kaže Natko, više ili manje prijateljski. Ili možemo da želimo našem detetu da ima tako dobre prijatelje kao što mu mi želimo dobro u životu. Ali mislim da moramo da držimo tu granicu. Mi smo roditelji, mi određujemo i granica i neke pravila i ponašanja, svašta nešto. Tako da ja to ne bih uopšte stavljala u istu razinu, u isti nivo. I mislim da ima sad, navire mi na pamet, milion nekih, ja bih rekla, stereotipa, koje, kako smo se odrastali i kako smo se vaspitavali nekada, kako sad, mislim da su naše bake i dede imale te neke stereotipe u koje mi danas verujemo, ni ne postavljamo pitanje da li je to tako i da li je to zašto. Tipa onoga, jaz među generacijama mora da postoji. Zašto mora da postoji? Ko je rekao da mora da postoji? Mi ako umemo dobro da komuniciramo sa našom decom, do tog jaza mora da postoji u biološkom smislu jer smo nekoliko decenija stariji i to je sve. Ali ako umemo da razgovaramo sa njima, zašto bi taj jaz ikada postojao? Mala deca, mala briga, velika deca, velika briga. Pa šta to znači? Zašto bi to tako bilo? Tako da mislim da ima mnogo toga. Jedna od tih stvari jeste, ja sam sa mojim detetom prijatelj, stvarno mislim da to nije pametno i više volim ako radimo na sebi kao roditelji da se zapitamo a zašto, da li je to tačno. Ako je tačno, znam zašto je tačno. Ako nije tačno, ja to mislim da nije tačno pa ću da se ponašam na neki drugačiji način. To je neka priča, ja mislim, malo se to sad popularno zove svesno roditeljstvo, ali iza tog naziva se krije to da radimo na sebi, da osvešćujemo sebe i da u odnosu na to šta mi otkrijemo o sebi, sa tim pristupom se ponašamo prema deci ovako ili onako. Meni je to mirno, kao sa recimo kamenčić kad se baci u vodu i sad prave se oni koncentrični krugovi. Ja sam taj kamenčić i ta promena koju ja napravim na sebi, u sebi, će se reflektovati na svu moju okolinu. I svako od nas je jedan takav kamenčić. I ako računamo da su nam deca taj prvi krug, najbliži krug, onda ta moja lična promena će se najpre reflektovati na njih. Neće obrnuto. Ja ako kažem mom sinu, ti sad idi radi domaći, ja mogu to 10 puta da kažem i da on ne posluša. Ali ako vidim mene, neku promenu u meni, ili ako ja naučim da drugačije komuniciram, onda postižem i drugačiji rezultat. Neće jedno isto moje ponašanje posle 1000 puta ponovljenog odjednom naglo postati istina. Moram ja nešto da promenim. Znate rekla sam mu 1000 puta, on me i dalje ne sluša. Pa ne treba dete da tu nešto menja. Ono i dalje ne sluša, nego ja treba da promenim način na koji ću to nešto da isprovedem. Dobro, razgovarali smo nekad i sad, zapravo naši roditelji o tome nisu razmišljali, djedovi i bake, ja bi se trebao promijeniti, ja bi trebao, ne, nego je onako kako ja kažem. Mislim, ne znam, sad me zanima, jesi li ti, Ružice, kupila neku knjigu kad si rodila prvo dijete, jesi li kupila neku knjigu o roditeljstvu? Pa вака, јас можам да кажам за себе, често пати кога размислувам зашто сите мои тројца синови се со различен карактер, а се одгледани од иста мајка, значи и татко имаат, зашто се толку различни. Тогаш сваќам дека всушност првите генерации, кои што сме родители на деца кои што немаат детство без електронски уреди, без технологија. Значи, светот на технологија во помала или поголема мера е веќе од најрана возраст вклучена во животите на нашите деца, а ниту современата модерна психологија се уште нема време, односно не се испитани негативните последици на сите тие дразби. Значи, апсолутно не знаеме во која мера и колку ги обликува сето тоа нивните карактери. Така да, од мајка ми и од татко ми сум учела преку нивните постапки на љубов, затоа што се уште премногу ми помагаат и ги чуваат моите деца. Сум научила да гледам да бидам и јас секогаш тука за моите деца. Значи, не во екстремна мера, нив животите буквално им биле посветени на мене и на сестра ми. Но сум ги гледам да ги настојувам да ги научам позитивните аспекти од нивното родителство.
Сакам да кажам дека апсолутно не можеме да зборуваме за некои споредби, затоа што сега времењата драстично се изменети. Што можам едноставно да посочам за себе дека како што можноста, колку што има технологијата негативни страни, значи таа има и позитивни работи, односно секој од нас може да расте и да се развива како родител. Затоа што јас за себе може би работам со джензи на работа, мислам дека сум многу современа, дека разбирам многу за нивните карактеристики на младите генерации, се додека не отворам еден чет со мојот најстар син, кај што гледам дека пола од фразите не ги разбирам, скратениците не ги разбирам. Така да мислам дека и ние треба да растеме со нашите деца и да се развиваме, можеби многу повеќе да гледаме напред во иднината и да гледаме на родителството како школа, постојано и ние да учиме, отколку можеме од нашите родители да научиме да применуваме некои позитивни аспекти, можеби и карактеристики од нивното родителство, ништо друго не можеме. Не можеме ниту доколку они не пуштале надвор, ниту како сме го поминувале слободното време, ниту апсолутно не е корисно веќе во модерното време во кое што живееме, така да мислам дека е многу поважно да гледаме напред, односно да гледаме на родителството како некој процес кој што не завршува и да гледаме да сме самокритични, дека не знаеме баш све и дека не е толку. Имам купено книги, многу, не ви го одговорив првичното прашање, имам многу книги купено од оние популарни од првата година на животот, секој месец каде што се опишува до апсолутно не ми е ништо применливо. Применливо ми е. Освен се тоа можам да го дознам од мојот педијатар што ме интересира или од нивните сега веќе матични доктори, меѓутоа, значи, основите и техниките на родителството мислам дека најубаво сами ги учиме низ самиот процес. Da, ti govoriš o budućnosti, evo reci Natko. Smijem se vam ubaciti? Naravno, ovo je razgovor, nije ovo ispitivanje. Dobro, ja sam ne, shvatite ovo kao razgovor. Jedna stvar koju možda zaboravljamo ovak kad razgovaramo i općenito roditelji zaboravljaju je da su djeca autonomne beštije. I što god mi radili, da, zvijeri. I što god mi radili, oni ovise o svojoj genetici i epigenetici. Utjecaj traume ili naše ljubavi na dijete 1 i na dijete 3 neće biti isti. Okay? A to što si mi utvaramo da mi možemo sve to kontrolirati, to je samo iluzija u našoj glavi. I Ružica je pričala o tome da je zato svaki put bila i druga majka zapravo. Zato i kažem recimo da, znači, to tako. Ne trebamo se opet zavaravati da mi sve to imamo pod kontrolom. Danas je ta riječ imati pod kontrolom i to znate vi iz prakse, onda dođemo do helikopter roditelja, kontrol frikova i tak dalje, koji onda iz silne ljubavi čine enormnu štetu većini djece. Jedno od 100 će vjerojatno odgovarati da je helikopter roditelj uz njega i to će od toga postati ne znam šta, ali ovi drugi 99 ne. Ne trebamo zaboraviti da je određen postotak psihopata među nama i isto tako statistički... Ne znam šta to znači. Statistički među djecom jedan baš ne bude skroz normalan. Tako da, nemamo sve pod kontrolom. Ne? Prvi naš zadatak je da djeca prežive. To je ono što sam malo prije u panelu rekao, prije 100 godina je to bio jedini... Dobro, mi smo zapravo to zaboravili. Zaboravili smo. I mi smo se danas toliko razmekšali u tom svemu da zaboravljamo da je svaki dan izlazak iz pećine, ja to tako zovem. I sad, danas je pećina i zvijeri ispred pećine su drugačije nego što su bile prije 100 godina. Ali i dalje je pećina i dalje su zvijeri. Samo što je danas ovo, vamo, tamo, ovi problemi, ali nemamo to sve pod kontrolom i svaki dan je borba. Jedno dijete će ovak reagirati, drugo dijete će ovak reagirati. Na nama je da budemo sigurno utočište, da budemo sve ono što trebamo biti kao roditelji iskupljati, ali ne možemo mi to sve kontrolirati i oblikovati pa da će djeca izmodelirana na rastu nekakve male genije koje smo si mi zamislili ili nogometaše ili šta ja znam. Shit ain't like that. Da je tako. Nije tak, naprosto. Znam, ali lepo bi bilo. Da, ali bi bilo. Ja govorim o realnoj realnosti. Ili da prihvatimo život kakav je. Dobro, govorili smo tu i o nekakvim nasljeđenim, ja bih rekla i folklornim utjecajima obiteljskim, ali nije sve loše. Ima li nešto, Sanja, što si ti vidjela kod svojih roditelja da rade, što je uspjelo u tvom odgoju, evo recimo uspjelo sad kad se osvrneš, i onda da ti to primjenjuješ zapravo na svoju djecu? Pa svakako da. Ja u tradiciji ne vidim uopšte loše stvari. Ja se trudim da izvučem najbolje i da ga malo modifikujem u ovo današnje vreme. Ali sve ono što su meni i sestri roditelji usadili, želim da usadim i svoje deci. Da imaju vrednosti, da budu vredni, da
umeju da vole, da slušaju, da napreduju. Sad to možda njima ovako deluje apstraktno, ali postoje danas neki alati i veštine kako da im priđemo da bi nas čuli. Jer ovo što je malo pre Jelena govorila, ako te dete na drugoj rečenici izgubi, zaćuti, promeni ti način ponašanja i model kako da dođeš do njega, da ono na kraju uradi ono što se od njega očekuje. Tako da se slažem da treba da budemo malo friendly, ali kada osetimo da to prevazilazi granice i da hoćemo da se poravnamo, eto onda već ne ide. Tu se apsolutno slažem da mora da se zna ko je autoritet, ali autoritet se gradi. Oni nas neće slušati samo zato što smo mi mama i tata, već ako im dajemo dobre primere na sebi. Ako svojim ličnim primerom se zdravo hranim, treniram, imam prijatelje, volim svog supruga, oni to gledaju. Oni će mnogo više usvojiti na taj način nego što ću im ja usput delegirati 1001 stvar. A vi kao mame znate koliko mi rečenica izgovorimo od kada ustanemo pa do uveče da na kraju dana ostanemo bez glasa. To sam ja radila sa prvim detetom jer bolje nisam umela. Dala sam sve od sebe. Onda sam shvatila da je on dobar, da on ide u odličnom pravcu razvijanja i da ne moram toliko energije, snage i straha da potrošim i za podizanje drugog deteta. Ono će usvojiti naš model ponašanja i već je moja priča bila svedena na 50% manje. Uključili su se samo oni momenti kada se lampica upalila da o nečemu treba da se porazgovara i da damo neke ključne savete da poradimo na nekom ponašanju ili na nekoj dnevno operativnoj stvari. Sve ovo što mi kao mame mislimo da su mnogo važne stvari, nekada možemo i da se pogubimo. Da ne vidimo glavni problem od toga da li su ustali, obuli papuče, ne idi bos, da ne nabrajam koliko je rečeno. A što da ne ide bos? I nemamo bele čarape u kući, zaista nemamo. I ja stalno kažem, obuj se. Ili imaš čiste podove. Pa i kako god, u gradu je nemoguće. Svaki dan da se prolazi, pa šta? Malo se šalim. Mislim, ne, ali zaista to su banalne stvari koje nas majke tako opterećuju. Da li je obavio higijenu u prvih 15 minuta od kad je ustao? Pa dobro, uradit ću u 23. Pusti ga da sam shvati da to treba da uradi. Nemamo mi, nekad smo nestrpljive. Želimo da to bude urađeno pre nego što mi to pomislimo. Dobro, ali jesmo u tom brzom vremenu. Oni imaju svoje vrijeme. Djeca imaju svoje vrijeme koje puno dulje traje nego što traje naše vrijeme. Istina, ali su i deca različita, ovo što smo govorili. Neko će usvojiti, neko će brže napredovati, neko te neće čuti. Na nama je da nađemo način da nas poslušaju i da dođemo do cilja da oni to urade na ovaj ili onaj način. Ali svakako mislim da je negde podela uloge u kući, da se ona prirodno napravi. Da su mame te koje tako pričaju, a da su očevi ti koji dođu i kažu. I meni je bilo krivo što je to tako, jer ja provedem mnogo više vremena sa njima i ti dođeš i rešiš stvar za 5 minuta. Hoću i ja to. Želim i ja to. I onda sam se menjala da prosto ne izgovorim sve to, da im ostanem negde u fokusu kada nešto želim da se završi. Da. Tako da moramo da se menjamo. To sam htjela da kažem. I ja kao majka apsolutno razumem, nisam bila ista dok sam imala samo jedno dete, drugo, sada će vjerojatno kod trećeg to opet biti dosta modifikovano u odnosu na ono prvo, ali najvažnije je da se oslobodimo straha. Ali kako ja da objasnim jednoj majci koja je sad postala majka da se ne plaši, kad je njoj to dete sve? E pa baš zato, i to su pedijatri pričali, krasno i spomenuli ste to, Natko, mreža ta. Mreža zapravo ljudi koji su oko nas. To nije samo majčina ljubav. Mi ovdje ne govorimo samo o ljubavi majke prema djetetu ili oca ili roditelja. Tu su i djedovi i bake, stričevi, strine, ujne, kako god. Čini mi se da u današnje vrijeme smo mi, kako živimo, dosta izolirano i svako voli imati svoj neki mir koji onda, tu smo mi, najavite se, ne mogu deda i baka doći svaki tjedan kod nas, a zapravo i ta ljubav koja je izuzetno bitna. Evo, ne znam kakva su vaša iskustva, ali onda su negdje i djedovi i bake riješili možda neku situaciju koju mi nismo mogli riješiti. Evo, samo pitanje, da li vam neko danas, kako se živi, bane na vrata? Ne, niko. Pa ne, niko. A kad se sjetimo da su nama... Kad neko pozvoni, ja tačno znam... Da nećeš otvoriti. Ne, znam ko će doći. Hoću da kažem, nema spontanosti, tako se živi. Zakazujemo druženja, sastanke, prijateljske večere. Sve nisi mi javio 2 tjedna unaprijed.
Nažalost, tako je. Da. Opet u ono vreme toga nije bilo. Da. Dobro, sad su se vremena promijenila, ali da li mi neke stvari ipak ostavljamo? Evo, da li su pomagali, Lejla, tebi? Da, ja nisam odbijala nikakvu pomoć. Sve sam svesrdno prigrlila. Nisi bila od onih sveću sama? Ne. Meni je stvarno, evo, suprugovi roditelji su došli iz Zenice u Zagreb da nam budu blizu i meni je to bilo golemo. Moja mama živi u Dubrovniku, ali je dolazila pa bi ostajala 2 mjeseca. I to je po meni nešto neprocjenjivo, onako meni mentalno da mogu otići negdje, a da sam mirna. Jer mislim da nikad ne bi mogla biti mirna da je nekome drugom sam prepustila dijete. Možda da nisam imala drugi izbor, morala bih. Ali ovako kad je kod njih, tako da stvarno, evo, ne znam kako bi da nisam imala njihovu pomoć. S druge strane, to je nekakva posebna ljubav za koju ćemo mi, nadam se, isto osjetiti, to neko neviđeno strpljenje, to nešto što oni njima davaju, što možda mi ne damo, što nema toliko odgovornosti da ćeš nešto zeznuti. I to sve što ima odgovornosti, nego da, strahuju, ali je to on im posvete ono vrijeme koje oni možda nisu mogli nama. Ko što i mi možda danas ne možemo svojoj djeci. I onda je to, za njih je meni to nekako golemo bogatstvo da su imali tu, ja nisam možda imala toliko jer mi nisu bake i deda bili u istom gradu, kasnije dosta su rano nažalost otišli, tako da mislim da je to stvarno nekakvo bogatstvo koje oni nose i taj nekakav odnos između bake, deda i unuka, tako da evo ja kažem ja sam stvarno sretna što se tiče nisam bila ni od onih roditelja koja je govorila nemojte im ovo, nemojte im ono, znate, oni jedu ovo, ne, dajte sve. Sve. Ja bi samo htio reći da ja svoju punicu zovem Cristiano Ronaldo, jer je ona ključni igrač u našem malom timu. Natko, vi za sve imate naziv. I moj Kiki, znači samo da se Kiki ne ozlijedi, tak je. I ona nam praktički od rođenja do danas, znači mala ima sad 9 godina, ona je cijelo vrijeme prisutna na ovaj ili onaj način. Da li pomogne s ručkom, da li ode po nju pred školu kad mi ne možemo i tak dalje. Znači to je neizmjerno blago, ne samo za nas, nego ovo što si rekla, tople bakine ruke i njezina briga, to je neprocjenjivo. I svi mi koji smo imali to, znamo koliko je to neprocjenjivo. Neću sad postati emotivan, idemo dalje. Aha, dobro, onda ćemo preskočiti. Da li, evo, Jelena, da li mi onda od te ljubavi i toga što smo previše zaposleni možda u današnje vrijeme, jer vrijeme se promijenilo, kao što kaže Ružica, da li mi onda zapravo tu ljubav nekako nadomještamo dozvolama, možeš ovo, možeš ono, nema problema, odaberi, idemo u dućan, pa evo sad me nije bilo, pa sad ću ti kupiti ovo, pa sad ću ti kupiti ono. I zapravo ta ljubav nije ljubav kako bi trebalo biti, ono istinska, da ti sad daješ nekome toplinu, suosjećanje, podršku, nego to postane sve nešto materijalno. I ta ljubav zapravo je uvijek materializirana u nečemu, novom telefonu, novom dopuštenju. Imam ja jedan predlog pre nego što odgovorim na tvoje pitanje. Na ovu temu da li su i koliko su naši roditelji uticali na nas, da li to ima više prednosti, više mana, kako se mi sa tim njihovim nasleđem, dobrim ili lošim, ophodimo prema našoj deci, mali jedan predlog za sve naše i gledaoce koji nas prate na različitim načinima i za svu našu publiku. Da mi se setimo svojih roditelja i svako u sebi da pomisli koja je moja prva asocijacija kad se setim svoje majke u vreme mog detinjstva. Možemo se okrenuti, nije nikakva meditacija. Ne, evo, može sad svako, imamo, 10 sekundi, dozvoliti da... Ako neko hoće s nama da podeli, to je dobrodošlo. Možda neko ne želi, pošto je lično i intimno. Drugi deo mog predloga. Ili na QR kod, slažem se, ili na QR kod se može poslati, pa ćemo pročitati i onako će biti... Plakat. Da. A drugi deo jeste koja je moja prva asocijacija kad pomislim na mog oca iz mog detinjstva. Prva asocijacija. Ne sad šta bi publika voljela da čuje, ne sad šta je poželjan odgovor, nego stvarno prva asocijacija. Zašto ja mislim da je to važno? Ako je prva asocijacija meni na mog oca, sad pa šta god to bilo, retko su, nažalost, ja znam da ovo treba da bude neka light priča i voljela bih, ali retko su to pozitivne asocijacije.
Često, ja to radim u mojoj školici pa znam koje su asocijacije. Ako je moja prva asocijacija na mog oca da je on bio zlostavljač, da je bio alkoholičar, da nikad nije bio fizički prisutan, ili prva asocijacija na majku da je bila žrtva, da se nije osjećala dobro u svojoj koži, nego je sve radila za decu, a deca to naravno nisu umela da prepoznaju. I ako su to moje prve asocijacije na moje roditelje, onda ću ja sa tim paketom se danas ponašati u svom roditeljstvu. I to onda za moju decu nije dobro. Tako da ja mislim da je dobro da se mi zapitamo to pitanje, da bismo znali koje je to u stvari naše nasleđe koje smo mi poneli od svojih roditelja. Malo se to pitamo dok neko to ne postavi tako konkretno prva asocijacija. Sad, da li je... Evo, prosti, i onda zapravo slijedi ovo da se mi mijenjamo ili Apsolutno. uzimamo ono dobro, naravno, i nije roditeljstvo crno-bijelo. Neke stvari su bile ispravne, neke stvari nisu. Ne sme ni biti. Sad, da, slažem se da ljubav i nagrada ne bi trebalo da se poistovećuje. I ako se naš današnji panel zove i ljubav i granice, mislim da je važno... Do granice još nismo ni došli, to ćemo... Da, ali ako je to neki krovni naziv, mislim da je važno da kažemo da ljubav ne znači nagrada kao što granice ne znači kazna, nego su i granice u stvari čin ljubavi. Ili opet, ako se zapitamo šta je za moje dete lakše ili bolje, lakše je meni da mu ja kupim igračku i da tako nadomestim što nisam bila prisutna ne znam koliko unazad. Lakše je, ali da li je bolje? I tako za sve. Možemo to pitanje da li je lakše ili bolje da postavimo, ja mislim, 100 puta u toku dana, pa tako svakog dana. Naravno da mi je lakše da ja mojoj ćerci dam da igra tablet i da tu sedi kod mene u sobi, znam gde je, mislim se nije u lošem društvu, mogu sebe da uveravam da je to baš super i u redu, ali da li je bolje? Lakše jeste. Tako i ovo. Različite nagrade ne mogu da budu baš odgovarajući odgovor na dečije potrebe. I vi kada pričate sa decom šta bi tebi trebalo od tvojih roditelja, retko će da kažu igračka. Znate koje dete kaže igračka? Ono dete koje je naviklo da uvek dobije igračke i ono ne zna za drugo. Ali kad postavite, ja sam to radila u vrtiću, to je fenomenalna mini anketa sa 5-godišnjacima. Da li bi ti više volao da sa tatom igraš fudbal ili sa mamom ideš na pijacu? Šta može detetu da bude zanimljivo u odlasku na pijacu s mamom? A ništa. To je dosadno. Ili bi, to je opcija 1, ili opcija 2 da se igraš sa drugarima. I deca nepogrešivo biraju mamu i tatu. Nije to znak toga koliko oni ne vole drugare. Vole oni svoje drugare i tekako, ali to je znak toga koliko im nedostaju mama i tata. Tako da nuditi igračku za nešto što je u stvari nenadoknadivo vremenom i posvećenošću, mislim da uopšte ne ide u istu priču. Pa onda, reci. Niko sa mnom neće na pijacu i da moram ozbiljnu količinu hrane da donesem. Ja sam ta koja se promenila i morala da uključimo u svoj život mnogo više sporta zbog njih, jer sam u manjini. Tako da to su te promene koje sam ja... Nisi rekla kupit ću ti mrkvu Pa ne, kao nagradu. Ja se sada ozbiljno dovijam da pronađem načine koje je to vreme koje mogu da produžim sa svojim sinovima da to roditeljstvo potraje što duže. Taj vaš zajednički, jedina okosnica gde se svi ovako, 5, nadam se sutra i sa najmlađim, je zaista sport. I sve je okej, znači radit ću, samo recite. Mislim, naučit ću i ovu veštinu i ovu, kad sam bila mala, naravno morala sam, ne, kad su oni bili mali, morala sam i da se tučem jastucima i da radim neke stvari koje možda nisu bliske meni. Ali Bog ili ko već je odredio da ja imam 3 sina, ja moram njima da se prilagođavam, ne mogu da forsiram neku svoju narav i nešto da ja njima namećem, što prosto nije u prirodi podizanja dečaka u današnje vreme. Isto kao što ja imam nalakirane nokte nekad. Ja te potpuno razumem. Samo je stvar u tome pronaći šta je to zbog čega bismo svi bili na okupu, šta je to što možemo svi da radimo, da nas sve podjednako zanima i da provodimo vreme, da pričamo, da se družimo. Samo bih se na još jednu stvarno dovezala za to prošlo vreme kod roditelja. Postojale su neke rečenice koje nikada nisam razumela kada nešto pitaš pa ti kažu zato što sam ja tako rekao ili zato što sam ja otac ili zato što sam ja mama ili ako ja kažem dobro, zašto u 10 mogu da dođem u pola 11, a meni mama kaže ne, ja kažem što? To je mera vaspitanja.
Mislim, je onako mera, vaspitanja. Za mene to ništa ne znači, ali ja odem u sobu. Oni su imali autoritet da ja odem u sobu, meni ništa nije jasno zašto sam ja ostala, dok nisam verovatno jednog dana postala ja mama pa shvatila da razumem da nema potrebe da ostajem poslednja i da imam toliko pomerene granice u nekom periodu odrastanja. A današnja deca traže odgovore. Ja ne mogu mojim sinovima da kažem... Misliš da bi im zato što sam trebali ja mama. odgovoriti na sve? Jer ja se sjećam momenta, vozili smo se u autu, ja imam 2 djevojčice od 7,5 godina i u jednom trenutku bilo mi je toliko slatko reći tu rečenicu zato jer sam ja to rekla i dok ste pod mojim krovom. I to mi je bilo, ništa to njima nije značilo, ali meni je to bilo, toliko sam bila sretna što napokon ja to mogu reći. Dok ste pod mojim krovom, bit će kako ja kažem. to su one bila si rečenice- samo ti srećna. Jesam, mene to užasno razveselilo. Ali to su one rečenice koje mislimo da nećemo nikad izgovarati, koje čujemo od naših majke, onda na kraju se čujemo kako to izgovaramo, nisam ja vaša sluškinja. I to nije ovo Raspremite za hotel. sobom, nije ovo hotel, odnesi taj tanjur, stavi ga tamo i tako. Na kraju ipak se to dogodi koliko god mi bježali od toga. Jel? Da. Traže deca objašnjenja, ali videla sam da si me to pitala, ali ne trebamo ni ulaziti U prevelike rasprave. Ne. Onda ste već obuzeti njihovom manipulacijom i ništa niste uradili. Nekako i tu da postoji mera, ali to je sve, zaista mi sad pričamo o tome kao da je to tako lako uraditi. Da, to je ali, tako fino. ali to je vežbanje na dnevnom nivou, na nekim banalnim dnevno-operativnim stvarima. Da. E pa sad, da li apropo toga, odgovori na pitanje, odgovori mi zašto, dijete postane nesretno, nezadovoljno zbog toga, da li mi onda trebamo sebe mijenjati? Mislim, ti kažeš naravno da ne, koliko sam shvatila evo iz našeg razgovora, smatra li neko možda da mi sebe trebamo mijenjati ili smo nesretni zato što naše dijete nije sretno nekom našom odlukom? Ili bi trebali biti ustrajni ili bi trebali naći neku, a znamo da je ta odluka dobra za dijete. Mislim, opet se vraćamo na to, naravno da, mi smo vođe, mi moramo odrediti, mi smo odrasle osobe, mi znamo šta je bolje, ali gledaš me malo čudno kao... Da, ja bih odmah htio odgovoriti na to. Da, odgovori. Znači, postoje 2 stanja koje ja volim kad je moje dijete u tom stanju. Jedno je dosada, kad zabranim sve ove i onda kad sjedi i gleda me i kaže, meni je dosadno. Ja kažem, da. To je to. Da. Treba da ti bude dosadno. I drugo je, kad je nesretna zbog nečeg, bilo čeg, da postoji onaj impuls, recimo, od strane bake ili nekad majke, da se želi odmah da dijete prestane biti nesretno. I ja kažem, ali pusti nek uživa malo u tom, jer sreća i nesreća su 2 pola između Gaussove distribucije normalnih osjećaja. Okay? I to su samo 2 ekstrema, jednog bez drugog nema. Mi danas živimo u nekakvom ovom, opet iluzija svijeta, kao što živimo u iluziji da možemo biti optimalni roditelji, da ćemo napraviti optimalnu djecu, tako živimo u iluziji da imamo pravo na sreću, vječnu sreću, brate. To treba trajati od jutra kad se probudiš do navečer kad ideš spavati. To ne postoji, to je suludo. Ti ljudi ovak izgledaju, to nije normalno. Znači, trenutak nesreće je dobar trenutak dok god nema bolova i tak dalje, gdje se ne dolazi do repeticije traume i tako dalje, nego, dogodila se trauma, dijete je tužno, ok, i onda idemo izrazgovarati to, ali ne... Pod traumom, oprosti Natko, samo da pojasnimo, pod traumom mislimo bilo kako... bilo šta, ne nužno kao neku veliku traumu, nego, udarac u mali prst. Da, ili nešto, ili udariš se u palac, ili ne znam, prijatelj ti je rekao da si ružan, ili šta ja znam. Znači, to su situacije u kojima, doživio si to, da, i onda više se isplati razgovarati sa djetetom o identifikaciji osjećaja, zašto se tako osjećaš, kako se osjećaš, vamo tamo, nego da idemo, a gledaj ovdje, Dex Rox ima novi ovaj sok, ne, i onda, Dex Rox ima novi sok. I tako da, znači, nije poanta da mičemo taj osjećaj, nego da dijete nauči s tim osjećajem živjeti. I nije naša uloga da činimo dijete vječno sretnim, jer ga onda ne pripremamo za život. Život nije vječno sretni, osim ako si lud. I to je to. Sjetila me na još jednu rečenicu iz djetinjstva, a vjerujem da je drugi znaju. Dobro. Cijelokupnom auditoriju i ljudima pred malim ekranima. Sjećam se još jedne rečenice iz djetinjstva, proći će kad se budeš udavala. Da,
to je isto, proći će. Ja to obožavam reći. To je ova koju ja volim reći. Kad se rokne, ja kažem, dok ćeš naći nekog ružnog za kojeg ćeš se udat, to ti neće vidjeti. I kojeg tata neće htjeti. Evo, došle su nam neke zapravo asocijacije na roditelje. Asocijacija na majku je dobrota, a na oca strogoća. Asocijacija na roditelje je prisutnost u svim trenucima i aktivnostima, podrška u svim aktivnostima, toplina i miris majke i evo netko je napisao prva asocijacija na majku su batine. Evo, to su dobro. Zapravo se sjećamo, bez obzira, možemo se sad, nasmijali smo se. Da. Ali to je bio dio našeg odrastanja i zapravo sad možda krećemo na to postavljanje granica, jer u momentu kad nije bilo nikakve rasprave, a ti nisi htio poslušati zašto, zato onda je slijedilo fizički obračun. Koji je uvijek završio 1-0 za roditelje. Da. Pa sad, evo, kako vi postavljate granice? Ne smijem vas pitati postoji li fizičkog obračuna jer je to sad neatraktivno reći, ali možemo spomenuti. Slanje u kaznu. Da. Pa вака, многу пати сум размислувала на оваа тема, особено затоа што кога си во повеќе детно семејство, границите и се различни, например, односно казните и санкциите за некое несоодветно однесување се различни за дете од 7 години, од 17, од 11. Ако на помалите ми поминувало да, у принцип, казната секогаш ми била иста, да им го одземеш нешто што најмногу сакаат да го прават. Дали било тоа одење надвор, дали било тоа електронски уред, на постариот син излегување во град и слично. Меѓутоа се ме довело до два заклучока, односно секогаш настојувам односно не сакам никогаш, не знам дали сум успешна и дали во сите баш ситуации настојувам, меѓутоа не сакам никогаш ниедно мое дете да се сомнева дали го сакам или не, односно сакам секогаш да се чувствува сакано и сакам тие граници да ги гледа и да ги согледува исклучиво како моја грижа, односно како не мој страв, него моја грижа, иако првично чувство е страв, значи ние се плашиме за нив, анксиозност ни прави секоја нивно однесување кое што е надвор од прифатливите норми. Така да, значи, границите кои што ги поставувам, се трудам да ги поставам со многу разговор. Значи, постојано да зборам и да им објаснувам зошто е тоа така. Значи, без престан, некојаш ми е стварно и не ми е до зборење, ми е досадно, ама, значи, се трудам во секој момент да знаат. Некогаш кога си љут, таа лекција научив особено со првото дете, значи во моментот кога ќе се случеше неприфатливо однесување, јас веднаш му земав све, му викав, ето, значи он... Сад ќе све! Тој чин е исклучиво го доживуваат како одмазда. Значи, ништо не се учи така, ништо не се постигнува, сега веќе сум многу помудра и многу значи користам други тактики за паметнија. Да, паметнија сум, така да, значи оставам работите да ги зборам кога малце ќе помине тоа најлошото, иако на прва рака нели ти доаѓа да си нервозна, да викаш, веднаш да им ја кажеш што е санкцијата, а сега, значи, ги оставам малце да се опуштат и кога мислат дека се е во ред и завршило проблемот, јас тогаш им кажувам. Дури им беше прво чудна, зашто они више заборавиле што направиле и зашто треба да се казнати. Да, они имају краткорочно памчење, деца. Ни настојувам малку со тоа ми се покажало најмногу корисно и најголем успех имам, особено еве веќе најстариот син ќе полни 18 години. Например, кога сме имале проблеми со школа, со учење, значи оставам малку да се оладат работите и после на многу фин и сериозен начин, кога веќе ќе нема да видат дека сум лута, значи не е како змеи одма на почетокот ќе ти нервира. Не ватра веќе. Да, значи и без престан да повторувам која е мојата страна на приказната, зошто го правам тоа, дека тоа е исклучиво форма на љубов и на грижа, дека исто и многу важно, настојувам пред нив да зборам за мои грешки.
Односно, цело време им зборам за мои фейлови на работа, на било какви неуспеси и дека, например, не сум стигнала на време, па што се случи, они се интересираат, да знаат дека не престануваат грешките и паѓањата само во детство. Да не сме ние надмени над нив и казна е тоа дека се они мали, а ние сме као големи. Дека едноставно да научат дека грешките се составен дел од животот и дека секогаш и кога ќе бидат возрастни, за секоја негативно однесување нормално дека имаш последици и дека треба тоа да е како што се успешните моменти да се дел од животот. Не знам, пак ќе кажам колку сум успешна во тие граници, меѓутоа мислам кога се чувствувам убаво кога ќе видам постаро дете како ги применува моите зборови и нешто што го научил, кога го кара помалото, кога му го советува да не се однесува на некој начин, тогаш сваќам дека можеби нешто сум успеала некој дел да внесам. Sigurno, sigurno. Sigurno, kao što kaže Jelena, to će se sve nadoće godinama, tek za par godina će se vidjeti rezultati zapravo. Evo kaže Lela do 40. Pa shvatit će, oko 40. možda. Dobro, jesi svoje dečke stavljala u kaznu i govorila volim te, ali sad ćeš biti u kazni. Ja sam ona koja je kupila knjigu isto kad je rodila, isto sam mislila sve ću ja sad saznati, ali sam naravno najviše se vodila nekim svojim instinktom, srećom, pa sam ona neka generacija koja, ja sam ipak nisam mlada mama, jel? Tako da u moje vrijeme nije bilo Googlea, nije se moglo, kažem, koliko god to imaju prednosti i manja, nego smo se tako pročitali bi neku knjigu, uzeli bi neka iskustva od majke, sestara i vodili bi se nekim svojim instinktom, koliko god to nekad i dobro bilo ili ne. Tako da ja sam isprobala stvarno sve i razgovore i kazne, jesam, pa ponekad se i zaderem, ali to je stvarno kad... Ja sam mislila da ćeš se drća ponekad i nalemam. Ne, ali zaderem se stvarno kad je to konstantno ponavljanje koje traje užasno dugo i daš maksimalno svoje i ljubav i strpljenje i sve i onda jednog dana normalno i mi smo ljudi od krvi i mesa i dođe toga, daleko od toga da ja ne moraju vidjeti tu stranu i oni će doći danas sutra do takve emocije. Naravno da nije rješenje deranje, ali je nekad dođe i do toga. A s druge strane i ispričam im se ako nešto nisam bila u pravu, ako sam nešto pogriješila, da naravno onda da i oni to rade, da vide da se kako u principu kako i odnosi funkcioniraju i sve. A probala sam i kazne koje se recimo na starijem djetetu nisu nešto pokazale, oni jednostavno stvarno su individue za sebe i nije se pokazalo, nije to ok, dobro, uzmi mi, gledaš nekako da im nešto što vole, da li je to nekakav mobitel, da li je iPad, da li je to sport, nešto kao ću ti sada da vidiš da nije se pokazalo tako da onda sam to isključila, ali da sam isprobavala jesam, čisto da vidimo šta, kako da doprem do njega, da li čak nekako nekome ni taj razgovor, konstantni razgovor, jednostavno moraš, rasteš i ti, kako raste on, tako i ti njega, upoznajete se u stvari, jeli? Tako da, a u svakom slučaju, koliko god mi se i trudimo, koliko mi dajemo tu bezgraničnu ljubav i nastojimo da ih izvedemo neko pravi put, pogriješit ćemo sigurno. Kako god ćemo negdje u svemu tome mislimo da ćemo i napraviti idealno, nećemo. Negdje ćemo, ko što su i naši roditelji sigurno griješili. Naravno, da. I mislim da se s tim treba nekako i pomiriti. S druge strane, ta grižnja savjest koja je konstantno prisutna u roditeljstvu, koje se stalno mi preispitujemo, jesmo li ovo napravili dobro, jesmo li ono, to je isto tako normalno. Samo što mislim da je danas, nekako smo danas došli do toga da se previše oko svega radi nekakav bauk. Sve bi to trebalo po meni biti puno jednostavnije, a s druge strane previše informacije, previše dobivamo informacije od ljudi koji nisu u struci, koji nam davaju savjete ljudi na Instagramu, koji ne poznaju našu djecu. Znači, mi poznamo najbolje, tu su naravno struka pedijatri za druge stvari koje ćete se njima posavjetovati, ali mislim da bi trebalo malo biti jednostavnije. Mene su cijeli život plašili. Joj, vidit ćeš kad rodiš, vidit ćeš ovu fazu, vidit ćeš pubertet. Ništa mi nije od toga bilo tako kao što su me prepadali. A i mislim da je jako bitna glava, da je jako bitno kako se postaviš, kako će doći ta faza, kako će sve to proći i kako će ti sve to na kraju faliti.
vjerovali ili ne. Da. Kažu da je put u pakao popločen dobrim namjerama, tako da svi mi... Evo, imamo pitanje, je li moguće postaviti granice bez gubitka povezanosti s djecom? Da li ta strogoća znači i emocionalna distanca? Pa evo, Sanja, molim te, reci... Ma kakva emocionalna distanca, ti znaš da radiš ono najbolje za njega, imaš neki viši cilj, ali mora da prođe i ovaj put, mora i da mu bude dosadno, mora i da bude tužan da bi znao da razlikuje sreću od tuge, moraš da mu ne kupiš da bi znao kad mu kupiš, da je to lepo kad nešto dobije. Tako da ne bih se ja složila da to ima veze sa emocijama, nego apsolutno sa nekim vašim postulatima na koji način želite da podižete svoju decu. Samo bih se nadovezala kod tih kazni. Ne postoji univerzalna kazna. Jako je teško danas pronaći detetu šta je ono što ga boli ako mu ukineš. U naše vreme to je bilo ne može napolje. Kako da ga ukinem da ne ide napolje kad deca ne idu napolje? Ja sam srećna jer pogotovo vreme korone koja je zakačila moje dete u osnovnoj školi, u nekom piku, 6. 7. razredu kada su trebali da se druže. Mi dolazimo u situaciju da teramo decu da idu napolje, pa možda će nekog negde sresti, pogotovo u gradu, gde je to još više razuđeno nego možda na nekim periferijama gde su neki parkovi tako koji malo i mogu da okupe decu. Tako da je to još jedan moment gde ja ne mogu da primenim ono što sam čula od mojih roditelja. Ali zato pokušavam da pronađem neke druge načine gde bi ga nešto zabolelo. Pa neće zaboleti prvog, drugog i trećeg isto. Da. Prvi će reći, uzmi mi sve, nema veze. I on će tako sedeti i gledati u plafon jer je takvog karaktera. Srednjem oduzmem loptu i dobijem odmah... Što si htjela, da. Tako je. Tako da ovo što je rekla i Lejla, mi moramo da slušamo našu decu, da pratimo i da individualno pristupamo njima. Dobro, ali se nađemo u situacijama, meni se dogodilo kad mi je moje dijete prvi put slagalo, kad sam zapravo shvatila da ozbiljno laže. Dala je neka 2 eura svom prijatelju iz razreda, nije mi bilo jasno zašto. Onda sam je pitala, dala si, nisam dala. Onda kad smo shvatili da je ipak dala i kad sam je pritisnula, ja se nisam znala postaviti u toj situaciji. Prvo laže mi, to se sad prvi put dogodilo da sam ja toga svjesna, što onda? Onda mi nije htjela reći zašto je dala i onda je trajalo to mrcvarenje moje, nje, zašto, izvoli, znaš, zašto, lažeš mi, lažljivice. Onda sam sama sebe ulovila kako ja sad vrištim na nju bez veze. Onda sam mislila da je možda novac dala zato što želi da biti predsjednica razreda, pa je možda već potplatila. Sad je meni se u glavi stvorilo 1000 nekih filmova koji možda uopće ne stoje i koji su totalno bez veze. Onda sam mi rekla, ne ideš na tekvando. Onda sam shvatila da mi je žao da ne ide na tekvando. Onda sam rekla mužu, odi tamo, reci da mi se ispriča, sve ću zaboraviti, samo da ide na tekvando. Onda ulovim sebe, da samu sebe bacam, da sam ja zapravo u krivu, evo Jelena, da sam ja u krivu jer ja vidim da radim krivo, ali sad se iz toga ne mogu iskoprcati. I mislim da se puno nas nađe u tim situacijama. Čak onda kad znaš da je nešto ispravno, onda možeš po tome drviti. Ali kad ne znaš šta bi, i sad si doveden u tu situaciju, ako mi to ne raspravimo ovog trenutka, znači ne možemo pustiti da se to ohladi, jer mislim da trebam reagirati, sad, šta onda? Gdje da se nađem? Da li mi kažnjavamo decu da bismo pokazali da smo mi nešto nadmoći, da smo mi njih otkrili u nekoj laži, ili želimo da promenimo njihovo ponašanje? Jer pazi, ako ti sad oduzmeš svoje ćerci da ne ide na neki sport, sa idejom da ona sutra ne da svom prijatelju ili drugu ili poznaniku 2 evra, kako će ona tu posljedicu, ajde da to zovemo posljedicom umjesto kaznom, kako će ona tu posljedicu da memoriše? Kakve veze ima to? Ja sam dala neki novac pa kao kazna ili posljedica ne idem na sport. Kakve to veze ima? Kako će ona to da memoriše? Ja mislim da je to kazna koja će da utiče na to da ona u tom trenutku da joj fali sport. Ali da li će to da promeni njeno ponašanje, da ona zapamti, sutra sigurno neću dati novac nikome, ili već ulagati, to je sad već... Mislim da ne. Sad, šta bi bilo uzročno posljedična kazna ili posljedica? Da ta posljedica ili kazna ima neke direktne veze sa njenim postupkom, odnosno uzrokom. Ti si dala neki svoj novac, uzrok, akcija, odgovarajuća reakcija, odnosno posljedica da ja sa tebi ne dam tvoj džeparac ili da ti meni to moraš na neki način da nadomestiš to što ja tebi dajem, ti to daješ dalje. Da ona na taj način može da memoriše. Ja dam pare, ja sutra nemam pare. Nije to uvek tako lako. Ja ako dete imam, 6 godina i pravim svojim roditeljima nekakvu scenu na
rođendanu ili na nekom treningu. Odgovarajuća posljedica koju ću ja zapamtiti, u smislu da ću dobro paziti da li ću da ponovim isti postupak sutradan, jeste da me ne odvedu na neki novi rođendan ili trening. Uzrok posljedica, ja to kao dete pamtim. Mi zaboravljamo, naša deca misle u slikama, to je osobina njihovog mozga. Neka gruba definicija, dete jednako biće u razvoju. Kad se njegov mozak formira, to će da bude druga priča, ali u ovom uzrastu do, 9, 10, 11 pa i 12 godina, misli u slikama. To važi i za komunikaciju. Ti kada kažeš svojoj ćerci, nemoj da padneš, nemoj da trčiš, ona sebe samo vidi kako trči. Ali ako kažeš hodi sporije, zato što sebe vidi u slikama, ona će postižeš veću šansu da stvarno hoda sporije. To mislim da važi i za ovo. Uzrok, posljedica, kažnjavanje, nije uvek lako. Ne možemo za svaki dečiji postupak da nađemo odgovarajuću posljedicu ili kaznu, ali često možemo. Jedna mala samo, možda sva deca moraju da lažu. Ja znam da to roditelji ne vole da čuju. I sad, možda je rasterećujući toliko da kažemo i to da kada dete počne da laže, to je, ne znam kako da kažem, da ne uvredim sve ovde prisutne, to je i početak razvoja inteligencije. Ima u tome mnogo dobrih stvari. Znači, dete pokušava da nekako probije naše granice. I znam da ne možemo njemu da kažemo, ali u sebi makar da kažemo. Da sam to znala tada, lakše bi mi bilo. Ja bih samo, htio bi se nadovezati i taman sam htio reći, to je mafija. Mi zaboravljamo, njihov cilj je nas zeznut. Znači, ti si vjerojatno zaboravila koliko si lagala svoje starce. Ne znam, meni je moja mama uvijek govorila sve ću saznat. Ako ti misliš da si bila iskrena, pa da. Ja malo i kažem, nekad ju vidim da dolazi od negdje i nekakav slatkiš otvara, ne? Ja onda kažem, koji je to danas? I onda ona krene odgovarati, ja kažem, stani, ja sam muljao puno više nego što ćeš ti ikad, vjerojatno. Tako da samo oprezno i probaj smanjiti slatkiše, ne? Ali da će me lagat, to očekujem, da će krast slatkiše okolo, to očekujem, da će mi, krivotvoriti nešto, to očekujem, da će u pubertetu mi reći ne, neću, to očekujem, jer sve drugo bi se zabrinuo, da me ne, sve mi govoriš, nemoj je. Znači, to je jedna stvar, znači, mafija je. Znači, mafiju treba poštovati, to je dječja mafija. Iskreno. I oni to rade. Znači, to je njihov put odrastanja i sazrijevanja da postanu jednog dana odrasla mafija. A što se tiče straha, htio sam reći, strah se jako često spominjao tu kod nas. Strah. Mozak je prediktivna mašina za strah. Tako da, normalna ljudska emocija u svakodnevnici je jedna određena razina straha i predviđanje opasnosti. Za to smo napravljeni. Postoji civilizacijski jaz između evolucije i civilizacije. I mi danas sebe farbamo društvenim mrežama, psihološkim knjigama, uputama, ovakvim i onakvim i tak dalje, da smo mi nešto, a zapravo smo jako sofisticirani majmuni. Okay? I zaboravljamo da naš mozak nije shvatio da se evolucija dogodila. Zato se sad i debljamo, zato ne možemo odustati od slatkiša ili od, ovisnosti ili od ovoga ili od onoga. Jer strah od toga da ćemo ostati gladni. Na primjer. Ali, znači, strah je normalna pojava. Agresija je normalna pojava kad ne znaš šta ćeš raditi, jer se tak braniš. A jesmo li, evo ima pitanje, tu imam na tabletu, jesmo li mi danas kao roditelji previše zabrinuti? Da, ali to je normalno. I zato što smo danas lišeni ovih drugih strahova. Znači, danas se ne bojiš da će neko s kopljem ujurišati u tvoj stan, pa onda ne gledaš van jer ide neko s kopljem. Ali danas se bojiš, hoćeš moje dijete past jadno na guzu u parkiću. Ili zašto, pa sjetimo se ovih parkova za igranje u naše doba, nigdje dole nije bio tartan. Bilo je 2 metra visoko, danas dođemo tam negdje, sad smo nedavno bili 3 metra visoko za penjanje. Ne, ja ne znam da li je dobro da se ona gore penje, dolje ništa nema, dolje je kamenje, kajak padne, umreće. Danas su totalno drugi strahovi. Prije stara me sam iskipala me van na dječje igralište i ko preživi dobro je. I to je tak, ne? Vratio sam se jedan dan sa Strganom Arkadom, jer smo sa sanjkama u klupu se zaletili. To danas nema šanse da se dogodi. Nema snijega. Nema snijega, ali da 6-7-godišnje dijete bez nadzora se sanjka ravno u klupu, jer je tam najveća nizbrdica. Tako da, mijenjaju se stvari i mijenjaju se i strahovi, ali strahovi su normalna stvar. A ono što je kod straha važno za naglasiti, jako velik napor
psihički i energetski. Nije to samo ono, sad ću ja bolje razmišljati, ali to je i energija tijela, to je 25% energije koju mi trošimo da bi prefrontalni korteks, ovaj naprijed dio koji nam onda može prebrikati tu emociju i reći možda se ne moram bojati ako ide na vrtuljak. Ali to je enormna energija koju mi moramo unutra uložiti. Neki manje, neki više. Ali tako da ne treba bježati od toga. Samo treba raditi na sebi. I onda... Kao što ne treba bježati niti od postavljanja granica. Ne, trebaš tući. Nježno. Nježno. Riječima. Oblikovati. Dobro, a kako najlakše postaviti granice? Ili postoji li lak način postavljanja granica? Ili da li ako smo mi u tome odlučni, ili kao roditelji ako djelujemo, ako roditelji žive skupa pa djeluju kao tim, da li je onda puno lakše? Ja ću samo ukratko reći, primjer je ključan, pa se više neću u to. Znači, složila bih se. mi smo granica, mi pokazujemo kako se treba ponašati. I onda ako ti dođeš i nabiješ nekom sladoled na lice, ono, to ne radimo, ono. Ali ako dijete vidi da ti dolaziš, ne znam, na roditeljski sastanak ili šta ja znam i vičeš na učiteljicu, i onda kasnije kažeš, ne, ti se trebaš prema odnosima ponašati sa respektom, ti si moron. To je tak. Znači, mi smo ti koji pokazujemo djeci gdje su granice našim ponašanjem. I dijete neće vrednovati ako mi kažemo, ne, tu je granica. A mi je cijelo vrijeme prelazimo. Cijelo vrijeme. To nije granica onda. Slažem se. Slažete se, jel? Da. Сакам да кажам и дека децата гледаат, значи не само и од најголем дел гледаат од нашите постапки, меѓутоа многу разбираат и многу повеќе имаат влијание од тоа што мислиме и нашата неформална комуникација, буквално секаде и секогаш. Можеби јас внимавам како разговарам со нив, со нивните врсници, со се, меѓутоа многу пати сум се фатила како се заборавам кога ќе дојде другарка кај мене дома. Значи, они снимаат све, слушаат све, кога возам во кола. Значи, не се прават граници само со пример пред нив, него со самото тоа кој ќе расчистиш со себе дека мораш да си подобар човек за нив, пред се за нив, затоа што никогаш не знаеш кој аспект од твојата личност и од кој аголо ни го посматраат. Така да, значи, треба многу повеќе. И многу ми е, тоа преска зборев за негативната страна на тој дигитален свет и интернетот и све, меѓутоа имаме ние и позитивна страна, значи многу сме повеќе свесни од тоа што биле нашите родители, не па нивните родители, значи ние имаме можност да си ги согледуваме грешките, да гледаме и кога не знаеме дека сме сгрешиле, конкретно како сега ти, например, што согледа. Така да, не знам, мислам дека тие граници, фокусот треба да не е да се трудиме сами да сме подобри луѓе, па дека тоа ќе дојде само по себе. Evo, ja bih se samo pitala, a gde su granice? Ko ih postavlja? Mislim da je to individualna stvar. Apsolutno, kao i roditeljstvo, zar ne? To se i vidi. Mirna. Da. Između ostalog, jer pričali smo o tome da li smo strogi roditelji i koliko smo. Smatram da sam umereno stroga, ali ako pitate mog tinejdžera, on će meni reći da sam ja najstroža mama u celom njegovom okruženju, da sve mame puštaju, samo ja ne puštam. Ja znam da on to radi da bi između ostalog pomerio granicu. Da bi ja sljedeći put rekla, pa nemoj samo ti, sine, da ne ideš, idi i ti do ponoći. Tako da oni su, možda neću reći mafija, ali ću te sada citirati, ozbiljni su manipulatori, na sve načine pokušavaju da je pomere, ali smo zato mi kao roditelji tu da napravimo pravila ponašanja u našem domu da bismo bolje funkcionisali. Što ne znači da će odgovarati tvojoj porodici, tvom senzibilitetu ili onome kako ti vidiš podizanje dece. I lepota je i u tome. Da, svi u budemo raznolikosti. različiti. Da. Kada bi sva deca mogla isto, bilo bi prilično izvesno i da ne kažem dosadno. Dosadno, da. A kakvim roditeljima sami sebe smatrate? Strogim, blagim? Sad slobodno možete reći sve što mislite, zapravo djece nema vaše ovdje, neće ovo saznati.
Da, ali jedno je šta mi mislimo o Da, ali ja sebi, te pitam a šta drugo je kako nas ja, oni ja sad smatraju. pitam šta vi mislite o sebi, kakvi ste roditelji? Ja Jeste li mislim ako bismo radili anketu u mom stanu da bi dobila drugačije Ne, sad ne odgovore. pitam šta misle tvoja djeca, što misle suprug, Pa nego kažem, što misliš različito ti. bi, Da. dobro, najvažnije i najbitnije mi je šta kaže suprug kao već Da. formirano zrelo biće i apsolutno se smatra i misli da sam umeren roditelj, možda je on malo ono, što se kaže, loš policajac jer mora neko u kući da bude i to kad zapne, pa smo se tu malo podelili, ali mera treba da postoji u svemu. Kažem, starije dete bi reklo jedno, srednji bi rekao možda i da sam blaži roditelj, da on to ne vidi kao neku temu o kojoj trebamo raspravljati. Tako da svako ima različite viđenje određene situacije. Da, Ne bih jasno. se ni Dobro, složila ali zato sam vas da bi pitala svi što... da bi svi rekli Ne, naravno, isto. naravno da ne bi. Dobro, vidim da tu šutite, pa ne znam, možemo evo, stati. evo, Evo, evo. ne moramo, Natko. Možemo zapravo završiti s tom mjerom, da mjera treba postojati, a zapravo da ljubavi treba biti Što više. što više, bez Tako ikakve je. mjere. Tako da u tom tonu završit ćemo i ovu našu drugu temu, drugi naš panel. Hvala vam puno što ste sudjelovali i želimo vam puno ljubavi i ponekih granica. Sada imamo kratku pauzu ili malo dužu, pa slobodno se osvježite i nastavljamo dalje kasnije.